Ne, ajde, pojedi, ajde. Jedi! Jedi! Ne, daj Luki da pomiriši, Luka nije pomiriši. Da. Luka. Znam ja da mi. Ne! Luka ne ajde, znaš, ajde. ne znaš. Ono smrdljive čarape, odvrat. Stari moja, ne znam. Ne, ono čarape smrde, ali ovo je užas. Čarape su bolje. Ajmo igrati. Ja sam skužila da je meni onaj cheese se razlio po hlačama, a ja sam u tim hlačama danas išla do grada. Jo, čekaj, koja su pravila? Ćemo ih držati u ovom. Da, ne, nemoj stvarno. Ne. Znači, idemo u krug. Dobro, okej, ali čekaj malo. Mainz, koji ima... Fuj. Znači, tko prešiša 21 Dobro, automatski znamo pravila Ainca, ali daj mi... Gubitnik vrti i mora jest. Svakog kruga. Aha, gubitnik svakog kruga. Da. Ako dvoje, na primjer, prešiša 21, oba dvojica vrta. Dobro, a kak recimo ti imaš 21, Joe ima 18, a nas dvoje imamo 17. Vas dvoje ste zadnji, možete igrat par nepar ili... Da, tak, neki. Par nepar. Ili ovo. Da. Ili obrnuto. Ili oboje. Ja sam više za par nepar. Ide prvo jedno. Sad Joe, imaš svoje karte, gledaj si ih. Svako gleda svoje, sad ti ideš prvi, hoćeš dalje ili ne. Ajde da urlačemo, Evo, Jo. Da. ko prvi vrti? Plavi. Čekaj, ne, nije plavi, narančasti. Je, plavi. Pa mislim plavo Gleda se bombončić se gleda. A, dobro, naranđasti bombončić. Narančasti, a ti, aj se ti, da ne otvaramo ovo dva put zbivački. Toothpaste ili berry blue? I ti narančasti. Ajde, Ne, naranđasti. Vomit ili peach? Ne. Oba dvoje imaju narančasti, sad je fora. Ne. Da. Aj mi rete. Daj, čekaj, Ne, vomit, molim. Ovo je vomit. Zatvori. Zatvori, molim. Aj čekaj da vidimo, ajde. Sad. Čekaj. Peach ili vomit? Pići ili volim? Mislim da je vomit. Dobro kad si kupil prije godinu dana, smo se izgubile. Kana. Zavrtite kolo sreće. Aj sad neko drugi miješa. Joe će sljedeći miješa. Ne, Ivan bolje. Ne, Joe to upito manje. Evo. Ne, vomit je puno gori od rotornega. Sretno. Onak prank, svi su loši. Nema dobrih unutra. Sad ih stavim unutra. Ne to Ne, ostaje ovak van. Neko voli trula jajca. Zašto? Fuj! Zvaži si Aaaaaa! Ti vrteš kak god okreneš. Oni su preko, njih dvoje isto. Svi troje vrtite, daj. To, ajde. Zeleni sa točkicama. Zeleni s tumonima. Ovo to je... Bugar ili Juicy Pear? A da, pa stavi na stvari, Ne, piška ti da. materina. Pokaži ljudi. Baj. Jeste svi dobili dobar okus. Nope. Aaaa. Dobila sam baby wipes, ali je jako fino. Pravila. Ne, rekao si da dva asa pobjeđuju. Dobro, 12, biram kako hoću da budu. Ne mre to sad nova ne pravila. Ne sad. Ne, to su neka nova pravila. Okej, idemo ponovo. Stinky socks ili? Aaaa, mislim, znam sve na pamet. Koji je full šaren? Živjeli? Hej, tutti frutti. Ej, jej, konačno. Još dobra pasta, nije loše. Ali nisam pravo zube već tjedan dana. Ko je drugi? Berry Blue. Ne, Berry Blue sam dobro. Cijelo malo. Kako mi je tako? Berry Blue. Finja. Bravo. Čuš ja? Može. Čuš ja? Ne. Evo dijelite nas se gleda. Još. Hvala. Još. Mogu mi još jednu? Fino je, ali neću dijeliti. Ček, ti si to još uvijek žako. Još. Da. Ano, još. Kak je to 3? Kak je 7 i 5, 13? 12. Dobro, sve jedno, 22. Dobro, okej. Full šareni, da, tutti frutti.
Pa na ovaj pokazujem. Rozi! Okej, hoćeš ovo. Joj, ne. Da. Joj, ne. Šta meni ide? Nisam ga ne zagrizao. O, ne. No. Fuj. Možda. Tako da si to igramo flip-flop Luko jede. Šta je Joey? Zažad smo dvoje. Zato kaj znam. Crno, bijen, svijet. Sjetim da je dog food. Ja isto. Jel tako? Ja isto. Neću. Ajde. Moraš. Ajde, 3, 2, 1. Lako. Kođo. Oh, food baby wine. Baš ono osjetiš. Jo, fino. Odvratno. Kako? Miris ti ode u nos, koji? Prekrivo. Ne, joj. Varenica, može se Nije loše sam izvući. dobio. Pa nemam se kaj izvlačit. Ja sam 5 komada. Za redom sam. Čekaj. Luka sere. I to ćemo mu staviti u vlog. Ali Luka i dalje prde. Fucking vlogeri. Luka i dalje prde. Daj ne, ono smeta mi ova jebene nogice. Luka, prestani toliko srat. Leave me alone, bricks. Neva. Isto kak mi smeta ovo. Fer se usra. Nije mu dobro. Ja sam inače menadžer za Lukine vlogove. Kak je bilo srat? Oslobađaj. Ne, sve sam već. Profesionalni vloger, krene vloger, nema SD kartice. Obrisat ću neka. Mogu ti posuditi ima me viške. Ajde. Da. Ajde, treba. Ajde. Okej, nabavili smo morsku karticu, idemo u Mekić. Oko pola 3 ujutro, sutra ujutro faksa. Idemo u Mekić u Heinzlovu na drive-thru. I pješke. Ti nisi otišla već? Evo ćeš znat doći, prati me. Kaj? Sad ti crkla baterija. Ono kad si vloger i zaboraviš si bateriju i punjač doma. Sad će se upaliti prvo pomoćni semafor ovdje desno, za skretanje desno. I onda oni tamo na onoj strani idu ravno i onda se tek pali ovo tu nama zeleno. Znači sad će goriti ovo malo, i sad se pali njima ravno na onoj strani ceste i za nekih 10-ak sekundi će se upaliti nama. Ja ću biti spreman u drugoj da krenem. A ne, neću ipak stići. Moramo prvo. Shit. I evo, sad bi trebalo otprilike zeleno negdje. Zeleno. Ode on, turbo dizel, boli njega briga. Ja preporučam da ovo radite, da vozite i vlogate, no pošto nema nikog na cesti i sve ono super, da ispričam priču, sad su bili u tunelu, ja ovak trubim i samo vidiš njih kroz prozor, ovak stisnu srednji prst, toliko je bilo urlanje. Idemo u Megić, bila nam je to tradicija ići preko skoro cijeli 9. mjesec, išli smo svaki dan na večer u 3 ujutro u Megić i naručili bi onak krafnu i neku glupost. Sada održimo tradiciju, nismo dosta dugo bili, pa evo,
idemo u Mehić. Na drugom kraju grada. To je to. Just like the good old days. Jel ti falili? Da, Ja. rekao cijeli 9. mjesec smo bili tu. Kad će ti ta kamera kad nemaš bateriju? Imam još malo. Ne, ostavio sam mobu u autu. Večer, može jedna krafna od čokolade. Dobro, Double cheese meni sa pićem kola. Isus. dobro, I jedan snack wrap. to je to. To je to. Večer, Može jedan cheeseburger dobro, i to je to. do zadnje prozora. Hvala. Znači, Oranica potroši 50 kuna, ti si potrošio neko 5 kuna. A ti nećeš niš? Ne, ne mogu. Hoćeš? Muka mi je do gore. Meni isto. O, tu stoji. Meni je ovdje. To mi Tu stoji. gore. Odvratno. E. Kaj ne baš nositi s jednom rukom hranu? Bilo pa nemam samo jednu hranu. Imaš. Imaš jednu vreću. I imam još kolu. Ja njemu da. Kao daj još jedan cheese. A on je rekao cheese u vrećici. Cheese je unutra. Sa švarenca tu di je nered. Zato kaj znači da je tu dobro. Tu ti sve to zbolja zbog voga kojeg ne baš imaš. Jel Flinta bio s nama? Kad su svi imali godišnje. Daj da. Ovak stavio to sve vidi. Dobro, daj mi ih. To je moje. I to je moje. Nabijem te na perac. To je moje. Kaj je moje on? Ništa nije tvoje. Aj ovaj snap rap je evo ti. Kad najgore jeo sam doma. Perfekt. Hoćeš grizana. Neću. Hoću biti to. E, neš. Ali ne znam. Ne. Otvori. U Varencima sidu. A ne. Kao, ne možeš dobiti sidu 2 puta. Ne možeš dobiti sidu ako već imaš. I dođe ovaj iz Srbije. Congratulations, you now have AIDS. Ne. E sad. Teletabi papa. Teletabi papa. Ajmo. Come on, let's picture the possibility, giving me choice. Lawyers making it threat. I told the judge I was raised for, and that's why I blaze shit. Was hyper as a kid, moved as a teenager. On my move, calling big shots on the scene, major, packing hundreds in my drawers. Fuck the law, bitches, I fuck with a passion. I'm living rough and raw, catching cases at a fast rate, rolling in the fast lane. Hustle till the morning, never stop until the cash came. Live my life as a thug, nigga, till the day I die. Live my life